بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. bandiraɓe julɓe musidɓe hettotoɓe qanat Adwa'ul Bayan, wondude Leral FM Podor 95.4. caggal ne jettoɗen Allah subhanahu wa ta'ala, julɗen annabi meɗen Muhammad alayhi salatu wassalam. en calmini waɗoɓe meɗen mutaba, noonne kadi en calmini dendagal ko hettoto radio Leral FM Podor 95.4 e gardugol musidɗo meɗen hono Cheikh Sow. en calmini fof, en juurima fof, en ñaganima fof Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq. eɗen goni e balɗe sappo taski, balɗe ɗe gandanɗa hoorema kewɗe ɓural, rewde hen Allah, wadde hen ko moƴƴi, innude hen Allah, mawninde hen Allah. ha joni eɗen goni e darsu meɗen sharhu arba'in an-nawawiyya lil imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala. en jaltino ñandene hadis jeenaɓijo woni annahyu ani su'al alladhi la fa'idata min, woni haɗede namdade namde ɗe gandanɗa hoorema ɗe ngala fayida. hadis abi hurayra abdurrahman ibn sakhr radiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma nahaytukum anhu fajtanibuhu, ko kadmi on ga muɗum goɗɗo de, wa ma amartukum bihi, ko jamirmi on e muɗum fa'atu minhu mastata'tum, ngari hen ko kattan ɗon. fa innama ahlaka, ay ko halki alladhina ɓen ɓe gandanɗa hoorema min qablikum adiɓe moɗon, woni kasratu masailihim, woni hewde namde mabɓe, wa ikhtilafu mi lurdeɓe ala anbiyaihim, e annabaɓe mabɓe. oɗo hadis oni mo jangoɗen ko yewte. ene woodi noon ko wiyete ko fawaid tata'allaqu bil hadis, yamata en garano hen. nde anduɓe jangguini hadis o ha kaljiti, ɓe mbi la basa bi su'ali ida kana lil ilmi aw lil amal. bonani neɗɗo o ñaago so tawi ko andinade, jangguinde, walla ni ko gollirde, walla ko andude, ɗum bonani. a yiide bandiraɓe julɓe, ɗum bonani bandiraɓe julɓe. so tawi ko andinade walla andinde, ɗum haydara bonani hen bandiraɓe julɓe. holi dalil? woni aya garɗo e suratu nahli, simore ñaaki nde aya 53. jomiraɗo wi toon fasalu ahla zicri in kuntum la ta'lamun, namdoɗe yimɓe gandal so tawi on laati mon ganda. Aisha radiyallahu anha o wi ni'ma nisa'ul ansar lam yamna'uhunna al-haya'u an yatafaqqahna fi ddin. o wi taare rewɓe ansari yankoɓe haɗani ɓe gacce nde ɓe pamata diine mabɓe, manaɓe kersata namdade ko fati e diine mabɓe. ɗum waɗi o wi taari rewɓe ansar, ngati haɗani ɓe kerse ha ɓe namdata ko fati e diine mabɓe. wiyananomi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma kayfa asabta hadha al-ilm, qala bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Abdullah ibn Abbas mbima kayfa asabta hadha al-ilm, hono keɓirɗa gandal? o wiya gueɗe ɗiɗi, bilisanin sa'ul, ɗemgal namdotongal,
kono kadi wa qalbin aqul e ɗem e ɓernde nde gandanɗare ma ko haqqille. Mujahid rahimahullah o la yata'allamu l-ilma mustahin wala mustakbir. wawa andinade gandal kersowo walla mawnikiniɗo. Sa woni kersowo andata, sa woni mawnikiniɗo andata. Az-Zuhri rahimahullah wi al-ilmu khazana miftahu al-mas'ala. Gandal ko ɗum magasin, coktirgal muɗum woni namdade. Namdade nga ha ganda bonani, woni bone ko namdade namdal ngal a sohlani walla wiide ko woɓɓe namdon toon. ɗum ɗo wonno hadis meɗen e yontere yawtude ko jinnoɗen ɓeydude hen. amma hadis meɗen hande woni alhadisul asir, hadis sappo ɓiije arba'in an-nawawiyya, imam an-Nawawi rahimahullah. asbabu istijabati du'a, bimana sababuji jabanede du'a. sababuji jabanede du'a ƴettama e abi hurairata radiyallahu anhu qala wi qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna allaha ta'ala amara almu'minina bima amara bihi almursalin فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أسأس أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. bandiraɓe julɓe oɗo hadis en ji hadis abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wi inna allaha tayyibun, jomiraɗo ko laabɗo, la yaqbalu illa tayyiban, o jaɓata sowona ko laaɓi. wa inna allaha ta'ala, jomiraɗo subhanahu wa ta'ala amara almuminin, o yamiri julɓe holɗum bima amara bihi almursalina, ko yamiri ko nelaɓe. wa qalu ya ayyuha rusulu, ey mon nelaɓe, kulu ñaame min at-tayyibati, umrade laabɗi, wa amalu, golle salihan, ko moƴƴi. wa qala ta'ala, jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi ya ayyuha alladhina amanu, ey mon gonɗinɓe Allah, kulu ñaame min at-tayyibati, umrade laabɗi, ma razaqnakum, komin garzikini on. summa refti zakara rajula, o jangti gorko, on gorko yutilu safara, ombo junna ɗangal makko, asa ombo waɗi furwasi, aghbara ombo waɗi poussiére, yamuddu yadayhi, ombo werta juukon makko ila samai, fewde asman. o ya rabbi, e joomam, ya rabbi, e joomam, tawa matamu haram, ñamde makko nde ko harmude, wa mashrabu haram, jaram makko ɗam ko kalmuɗam, wa malbasuhu haram, ɓornantere makko ko hunde harmude. fa anna yustajabu li zalika, holno jaborteno ɗum ɗo? ayde ɗum woni, sen duttime mufradatul hadis, tayyibun bi mana munazzahun anin naqais, jomiraɗo ko cennaɗo ga ustugol, wal uyub e ayibaji. la yaqbalu ay min al amali wal amwal, Allah jaɓata e golleji e jawɗele illa tayyiban,
ey ma kana halalan sowona ko laati ko dagi min al amwali jawɗele wa ma kana ko laati khaliyan ina hisi min arriya e yeengo wala ojubi e hawtade wa gayrihima e tana ɗum ɗon min al mufsidati e bonnoje bima amara bihi al mursalin o yamiriɓe ko yamiri nelaɓe ɓe yimɓe jamira koko yamira nelaɓe hol ɗum min al akli e ñamde min al tayibati umorade e laaɓɗi walla amale e gollal asali moƴƴal ashasha bi mana sha'ruhu ghayra murattab hoore nde yeesaka nde yuɓɓinaka aghbara ay yani ghabbara al ghubar lawnu sha'rihi bi mana waɗi poussiére mbaadi sugndu makko holko addanimo ɗum li ɗuuli safarihi ngam jurgol ɗanngal makko yamuddu yadayhi ey yarfa'uha on ɓamta juɗɗe ɓe du'a e du'a ila llahi taala taw mat'amuhu ey ta'amuhu ñamde makko mashrabuhu ey sharabuhu jaram makko a famine fa anna yustajabu li dhalika holno jaborte e ɗum ɗon min ayna yustajabu liman hadihi sifatuhu wal muradu ko muya annahu laysa ahlan lil ijaba oɗo kanko de o jojjidani ko wiyete ko ennene e jabanede duwaw bandiraɓe julɓe wadde bima yakunu l amalu tayyiban holno laatirto gollal ko lamgal yakunu l amalu tayyiban bi ikhlasi l amali lillah wa akli l halal wa adami akli l haram wa hadihi l ashya tu'assiru fi istijabati du'a suyama bima yakunu al-amalu tayyiban holde laato gollal ne laabi jaabone yakunu al-amalu tayyiban gollal ne laato ne laabi bi ikhlasi al-amali lillah woni laɓɓinande jomiraɗo subhanahu wa ta'ala gollal ngal ala yengo wa aklil halal e ñamde ko dagi wa adami e wasde aklil harami ñamde ko harmi wa hadhihi al-ashya ɗeɗo gueɗe de tu'assiru aɗe battina fi istijabati du'a e jabanede du'a o bandiraɓe julɓe ɗum noon sen duttima e hadis o nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi wonde ayyuhannas e mon yimɓe ayyuhannas e mon yimɓe inna allaha tayyibun allah ko laabɗo la yaqbalu jaɓata illa tayyiban sowona ko laaɓi wa inna allaha jomiraɗo subhanahu wa ta'ala amara al mu'minin o yamiri gonɗinɓe allah bima amara ko yamiri bihe muɗum al mursalina nelaɓe fa qalu ya ayyuha rusulu e mon nelaɓe kulu ñaame min al tayyibati umrade ko laaɓi wa amalu golle salihan ko moƴƴi innino min bima ta'malun gollotono alimu mbeɗa andi wa qalu ya ayyuha alladhina amanu e mon gonɗinɓe allah kulu ñaame min tayyibati umrade laaɓɗi ma razaqnakum komin garzegina on summa refti zakara jangti rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam arrajula gorko yutilu safara omo junne ɗanngal taw asa omo waɗi fourwage ayde aghbara omo waɗi poussiére yamuddu yadey homo werta juuɗe makko ila sama e fewde asman ayde omo wiya ya rabbi e joomam ya rabbi e joomam taw wa mat'amu haram ñamde makko ko harmude wa mashrabuhu haram jaram makko ko harmudam wa malbasu haram ɓornantere makko ko harmude fa anna yustajabu li zalik holno jabonerte ɗum ɗo rawahu muslim qawluhu sallllahu alayhi wa sallam inna allaha tayyibun allah ko laaɓɗo la yaqbalu jaɓaha illa tayyiban sowona ko laaɓi cheikh salih fawzan hafidahullah o wi fi hadha alhadis e oɗo hadis wasafa allahu subhanahu wa ta'ala bi annahu tayyibun e oɗo hadis ma hen jomiraɗo sifima wonde kanko ko laaɓɗo fi zati e zati makko o fi asma'ihi e ille makko o fi sifati e sifaji makko wa fi awamirihi e jamiroje makko wa nawahihi e kaɗe makko
فهو طيب من كل الوجوه جمرا كلاب ديك لجيت سبحانه وتعالى لا يتطرق إليه نقص أرهاي مكو هاي هون دكو فاري أستاري ولذلك دون ولي لا يقبل جبرها من الأعمال قلج والأقوال كنغل والمقاصد باندل إلا ما كان طيبا سوانا كلاتي كلابي فلا يقبل الخبيث من الأقوال الله جبرها كسبي كنغل والأعمال قلج والمقاصد باندل فلا يقبل جبرها إلا الطيب سوانا كلابي كما قال سبحانه وتعالى نويرني جومرادو إليه يصعد الكلم الطيب وفيه مكو نبر كنغل لابنغل وسبحانه وتعالى لا يقبل إلا الكلام الطيب والأمل الطيب الذي جبرها سوانا حال اللابك يقول اللابنغل ولا يقبل من الصدقات إلا ما كان من كسب وجبرها إصدقائي سوانا كولاتي دم دوين نكو فجري دم إلا ما كان من كسب طيب سوانا توكو كولاتي يكو فجرها كولاتي أما الخبيث ستيكو كسبي فإنه لا يقبل هو جمرة سبحانه وتعالى جبرها دم سواء كان خبيثا بمعنى الرضيء فتلاتي مكهون سبند معنى جاسر بوند كما قال سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ورفاند في كسبكو أمراد مجم غنن ويدي أدن تشكو أدن بعد ديبانس إلا ولا الله أو كان ولا نيتا ولا ريما هون ندون خبيثا عند سبي هون ندون لا ريما خبيثا عند سبي مثلا في ذاته ذات ماير كالميتة وين جيبه والخمر كوين سانغار والخنزير كوين بابتوغال أو خبيثا في مكسبه ولا نيتا ودوم لاريما كودوم تشوبدوم يكونو يانينو فغيتوري دادوم ني كالربا إن واي وند ربا والرشوة واي وند كو واتي غيرغول afami de wal qummar walla tawni koy dido lotiraje dido wotira masalan lotiraje dido enene wa ghayri dhalik fal khabith imma an yakuna khabithan fi zatihi wa sabi ma lati ma sabi zati mudum wa imma an yakuna khabitha ma woni labi fi maksabihi afaq mudum wa tariq al husul alayhi laawol noon heɓde ɗum ɗon fa mahma tasaddaqa al insanu min kasabin khabisin kala no waawi sakkorade neɗɗo e sadak coɓɗo fa inna allaha la yaqbaluhu allah jaɓata ɗum ma hawam noon wi ɓe so neɗɗo wujji yeehi makka dañi makka kadhalika la yaqbalu l amala ko noon no jaɓata gollal illa ida kana tayyiban so wona taw ko laaɓngal بمعنى أن يكون خالصا لوجه الله تعالى لا هو إن الله بدي يسأل الله ليس فيه شرك على شرك ولا رياء على يانغو ويكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هو كذلك بيوال سنة نلاد تاونde ولم ليس فيه بدعة على بدعة ولا خرافة على خرافات إنما هو على وفق السنة وكهوري السنة صلى الله عليه وسلم فهذا هو العمل الطيب دون قول اللامغال الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى على نجابه كذلك نون القول الطيب قول اللامغال من ذكر الله جانته الله سبحانه وتعالى كالتسبيح وين سبحان الله سبحان الله والتهليل يمون الله وين ويد لا إله إلا الله والتكبير ويد الله أكبر وكذلك الطيب من الأمر بالمعروف كنا نكدك الله بيمردك موجي والنهي عن المنكر حدك بني والدعوة إلى الله ندد فيودي الله سبحانه وتعالى والنصيحة إلى أبندير كل هذا كلا من الكلام الطيب كي هذا لابك موجه الذي كان ما يتقبله الله الله نجابد ويرفع بأمره سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب كفاية ما كن نبه كنغل لابنغل
amma alqawlul khabis so tawi konngol comgol fa inna allaha subhanahu wa taala yarudduhu wa yabguduhu. Allah subhanahu wa taala ne rutta ngol o tikkana ngol ngati ngol jeeyako min alkadibi ummorade fenade wal ghiba e ñoore wan namima e mboɗikaɓe wassatmi e ƴettade e yennude wo qawli zour e seeɗade fenade haalde ko wona goonga ko sadati zour e seeɗade fenade wa jami l aqwali l khabisa e dendagal konguɗɗi gandarma ko coobɗi wa shirku ko hen jeeya wal kufru keferagal ko hen jeeya kulluha aqwalun khabisa kala ɗum ɗo ko konguɗi bonɗi la turfa ila llah ɓamtata fewde allah subhanahu wa taala kadi la tuqbalu allah jaɓata ɗum qawluhu la yaqbalu llah illa tayiban allah jaɓata sowona ko laaɓi min kulli sene hunde yahruju bi dhalika la yalti e ɗum ma kana khabisan ko soɓi fa inna allaha jalla wa ala yarudduhu allah ne rutta ko soɓi ko wala yaqbaluhu jaɓata ɗum refte hadis o nelaɗo e inna allaha amara almuminina bima amara bihi almursalina allah yamiri julɓe ko yamiri ko nelaɗo fa dalla tindini ala anna almursalina walmuminina ma'muruna wa manhiyuna ɗum ɗo o hadis tindini wonde nelaɓe e julɓe fof kamɓe fof koɓe yamirteɓe koɓe haɗateɓe la annahum yafaluna wona kamɓe ɓe golla aw yaquluna mbiye se an hunde min tilqa e anfusihim e banggueji koye mabɓe aw min istihsanat uqulihim walla koko moƴƴitin haqqillaji mabɓe wa innama yafaluna ma yu'maruna eɓe gollata kokoɓe jamira wa yatrakuma ɓe ɗacca ma nuhu anu koɓe kaɗa gamu ɗum waɗi jomiraɗo subhanahu wa taala o wiye suratul hasri wama atakum rasulu fa khuduhu wama nahakum anhu fantahu ko adda noon jomiraɗo subhanahu wa taala jagge ko haɗi mon goppe wadde fof ma amurun nelaɓe ko yamiraɓe julɓe ko yamiraɓe min qibalillahi azza wa jalla e banggue jomiraɗo subhanahu wa taala tedduttoɗo li annahum kulluhum ibaduhu ngati nelaɓe e yimɓe fof ko jeeyaɓe allah fala yasbiqunahu bilqawli ɓe jettotako ɓe gaddirtako e jomiraɗo subhanahu wa taala e konngol wala taqaddamuna bayna yaday illahi wa rasulihi ɓe gardata ko yeeso allah e nelaɗo muɗum bi qawlin konngol aw fi'lin walla gollal wa innama yattabi'una al awamira ɓe ndewat tan koye jamiroje fala yafaluna ɓe gollata illa ma amara llahu bi so wona ko allah yamiri wala yatrukuna ɓe ɗaccata illa ma naha llahu an so wona ko allah haɗi li annahum ibadun kamɓe koɓe jeeyaɓe te war rusulu nelaɓe ibadum ko jeeyaɓe wal malaikatu malaikaji ibadum ko jeeyaɓe walaw kanu bi manzilatin adima wa jalalati qadrin hay sinno ɓe laatima ɓene place mawɗo e mawnude kadi fodde lakinnahum ibadum fof ittataɓe koɓe jeeyaɓe allah yettabiuna awamira allahi azza wa jalla aɓe ndewa e jamiroje allah subhanahu wa taala o wi kadi e hadis on laawi amara almuminina bima amara bihi almursalina allah yamiri julɓe ko yamiri ko nelaɓe bimana summa dakara shahid o jangti shahid o ko seedi ko wa dalil min zalika tindinogal ɗum ɗon fallahu amara almursalina ɓe qawlihi taala allah yamiri nelaɓe e konngol muɗum o wiɓe ya ayyuha rusulu ey mon nelaɓe kulu min at-tayyibati ñaame umrade ko laaɓi wa amalu golle salihan ko moƴƴi o wi qawluhu taala konngol jomiraɗo ngol o wi kulu min at-tayyibati ñaame umrade ko laaɓi e min al halali umrade ko dagi at-tayyibi ko laaɓi wal halal ɗum woni ko dagi wa amma al khabis so tawi ko khabis ɗum huwal haram woni ko harmi wallahu amara bil akli min at-tayyibat jomiraɗo subhanahu wa taala yamri en ñaam ko dagi ay min al mubahati dagi wona ha hadi anil akli ga ñamde min al haram e karmude ay de wal khaba'is e cobɗi summa zakara refti o jangti ma yatarattabu fo fawtodirta ala akli al halal e ñamde ko dagi qala wi wa amalu salihan golle ko moƴƴi fa aklul halali
ñaamde ko dagi yu'inu ala al amali salih ina walla e gollal moƴƴal wa yaj'alul amala salih mutaqabbalan waɗa gollal ngal kadi ko ngal jaɓa ngal wa amma aklul haram so tawi ko ñaamde ko harmi fa innahu mana so tawi ko ñaamde ko harmi ko ɗum ne kadi ko hunde nde gandanɗarama ene bonnanamo fukka mbo e leydi addanamo wa yaksulu bi mana o ama anil amali saliha gollal moƴƴal ko noonne kadi ñaamde ko harmi wo yakhzulul insani no hayna neɗɗanke o wa lidhalika way ko ɗum waɗi tajidul ladina yaakuluna al haram tawa ɓen ɓe gandarma ne ñaama ko harmi wa yaksibuna al harama paggito ko harmi min al abadi nnasi kamɓe ɓuuri woɗɗude yimɓe ani ɗaati ga ɗoftade Allah wa anil ibadat e ga dewe Allah wa aksalin nas kamɓe ɓuuri amde yimɓe ani salawate e julɗele allahu akbar Cheikh Fawzan hafizahullah o wi ɗum waɗi wa lidhalika tajidu nnas alladhina yaakuluna al haram wa yaksibuna al haram min abadi nnasi ani taat wa ani al ibadat wa aksali nnasi ani salawat li anna al harama thiqlun fi butunihim wa qulubihim fakassalahum ani taat بخلاف الذي يتغذى بالحلال ويتحرى الحلال فإن ذلك يعينه على طاعة الله ويلين قلبه ويرفعه ويوفقه ويكون Cheikh Fawzan حفظه الله ولذلك ولي تجد الذين بأن يأكلون بأن نياما الحرام كهرمي ويكسبون بقره الحرام كهرمي min abadi nnasi kamɓe ɓuuri woɗɗude yimɓe ani ɗaate ga ɗoftade Allah wa anil ibadat e ga dewe Allah pour goto hen ummo juula totta waktu sakko hunde sanne wa aksali nnasi kamɓe ɓurata kadi ala kulli halin amde kala yimɓe ani salawate e julɗele gati li anna al harama thiqlun fi butunihim ko harmi ko ko ɗum teddini deedi mabɓe wa qulubihim e ɓerɗe mabɓe fa kassalahum amniɓe ani taati ga ɗoftade Allah bi khilafi alladhi yataghazza bil halal luri on mo gandar ma ina ñaama hunde daginde o yataharra mo etbina e fittando makko al halala ko dagi fa inna dhalika ay ɗum ɗon yu'inuhuma wallum ala ta'ati llahi toftade Allah wa yulinu qalbahu ɗatna ɓernde makko e on waktu o yuwaffiqu hawridina mo e moƴƴere sen duttimo e jamil ulum wal hikam o watti hen o wi qawluhu ta'ala inni bima ta'maluna alim kongol jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ngol o watti e ayo ya ayyuha rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim o fi hadha woni e oɗo wattindi ko ayo inni bima ta'maluna alim wa fi hadha tahzirun lil insani an yukhilla bi amalihi aw yatazahara bil amali wal ikhlas wa batinuhu bi khilafi dhalik fa inna allaha ta'ala طيب بما هو عليه لا يروج عليه الحرج والكذب ولا ينطلي عليه الظواهر ثم مع خبث الباطن إنما هذا في حق الناس الذين لا يعلمون إلا الظاهر أما الباقي فلا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى وبدم دو وني رينتين دنادو إن بما تعملون عليم tahzir lil insan rentinde neɗɗo ene dow yewnata gollal makko walla o feññina gollal e ikhlas taw ko nder o ko ñohorñaka woni toon gari Allah subhanahu wa ta'ala ne andi ko woni koye dow muɗum oto yombo waɗa e golle makko ɗenene taw omo irtodira ɗum o wadda henenne ko ganduɗa ma ko fewani o wadda hen fenade taw ko woni ko boowal wona ɗum woni nder boowal o ne yooɗi kono ma khubsil batin wondude sobde nder o ayde wa innama hada ɗum ɗo ko fi haqqi nnasi koye haqqi yimɓe alladina ɓen la ya'lamuna ganda illa dhahir sakona ko feeñi amma al batin so tawi koko suuɗi fala ya'lamu anda ɗum illa Allah subhanahu wa ta'ala wa inni bima ta'maluna lim yatadammanu say'aini o wi
ko wattindi ko hennene ɗum ɗo ene inni bima tamaluna alim ne mofti gueɗe ɗiɗi anna al insana la yahsa an yadia lahu shay'un min al amali wala anna allaha subhanahu wa taala yansahu aw yatrukuhu fa jami'u lhasanati wassayi'ati ya'lamuha allahu subhanahu wa taala wa yuhsiha wa yaktubuha li sahibi sawan kanat hasanatan aw sayyi'a. ɗen gueɗe ɗiɗi ɗe mofti wonde neɗɗo o hulata nde yeɓante wonandemo hunde gollal wonani kadi jomiraɗo subhanahu wa taala ne yejjita walla ɗacca dendagal moƴƴi makko e bonɗi makko Allah ne andi ma tongan mo ɗum windanamo ɗum kanko jeeɗi ɗum o foti ko noon ko moƴƴere foti ko bonande. gueɗel ɗimmel ngel neɗɗo haɗama o feññina ko feeñi ko moƴƴi taw nder o koko boni waɗaka barke. ɗum waɗi o wi konngol jomiraɗo subhanahu wa taala e haqqe julɓe ya ayyuha alladina amanu kunu min tayyibati ma razaqnakum. e mon julɓe ñaame ko laaɓe komin garsiqina on. wa hada amru min Allah, ɗum ko yamirore umrade Allah jalla wa ala bil akli min at-tayyibati wa hiya min al-mubahat at-tayyib fi dhatihi wa at-tayyib fi maksabihi wal husul alayhi. laaɓa e ko paggitiɗa ko, laaɓa e zati muɗum, laaɓa e faggitugol ma e dañde ɗum ɗon kadi taw koto kadi koɗo laaɓi. ɗum waɗi kulu o wi hada amru min Allah bi ibahati tayyiba, ɗum ko yamirore umrade jomiraɗo ene dagui yani ñamde ko laaɓi wonande meɗen. wa amalu salihan, golle ko moƴƴi. yuharrimu alayhim alkhaba'is, Allah yuhillu lahum at-tayyibatu yuharrimu alayhim alkhaba'is, o dagnani men ko laaɓi o harmine dow meɗen